kumsalo trakani lokivi petha pesasani sagekhi shrizni trakani tsala ketani kini namukupungo Ayeghiqha sasa Kithe akoto kami pisni United States of America gaku President Donald Trump ngo Russia gaku President Vladimir Putin no United States of America gaku Alaska state lo Russia gaku ngo Ukraine gaku no agusha kyu hipo tavepen kyu no agupta shinphizuna Ukraine gaku gushimya kono drone bomb tomo peithano Russia gaku gushishuka kiji lakhi Caspian port suka kungo alon ship sawasai ipi asa giteno pikeuno Russia gaku suka tipono unmanned aerial vehicle drone kovu parts tomongo alka guli eno bom ajeli tomo khapu chekelono Ukraine gaku gushimya kono drone bomb tomo vepku vetsana ship sawasai ipi eno the General Staff of Ukrainian Armed Forces shakyu no pe ipi itagi Ukraine gaku gushimya kono Russia gaku Samara ipikeu alon amiz shikim teje kyu a Caesar oil refinery ipikeu ge bomna attack shivai ipi ena operation tipo ye Ukraine gaku special operation force SSO kono shikyu ke ipi Ukraine gaku gushimya kono Russia gaku shuka kungo a drone bomna ship service kyu tipo je ye Port Olia 4 ipi ena tie Caspian Sea zgala Russia gaku shuka kungo a lakhi ipi eno Russia gaku shuka kono Iran gaku lono akoto nemga tomo pona gaku shuka kungo a Port Olia 4 tipo tolo sagi cheni ipi Ukraine gaku gushimya kono Russia gaku la aphugi khamilagi drone bomb tomo vesvese ipi Ukraine gaku gushimya kono Russia gaku Rostov-on-Don phugengo Belgorod phugilo bomb vesvese kiulo Russia gaku Rostov-on-Don phugilo timi chekth izave ipi ena Belgorod phugilo timi kth vekapitive no tim lakhi izavai ipi ena ti Ukraine gaku gushimya kono akhalo piklavai ipi Ukraine gaku gushimya kono Russia gaku shuka tipongo Russia gaku lo amizulu chekyu akhami ship service kethiu Russia gaku gushikyu lakhi fighter jet lakhi Su-30 ipikyu no Black Sea zgala yo chekelo no paktoshi nambave ipi asa giteno pikyu no Russia gaku fighter jet kyu Su-30 ipikyu tipo ye United States gaku guka 50 million me ipi ado khami thiu Russia gaku gushikyu tipo khave kyu vu part khami ye Black Sea zgala phulwe ipi ikimu akyu kyu tipo ksau ko ye phumlawai ipi Sagekhi chripungu muchula ni chalolo kugo Russia gaku President Vladimir Putin no United States gaku President Donald Trump sas Alaska state lo agupsa shnyana igikeno President Donald Trump no poker limousine car momo the beast ipikeu no Russia gaku President Vladimir Putin salwe ipi United States gaku President Donald Trump no Russia gaku President Vladimir Putin no Russia gaku ngo Ukraine gaku na agusha kyu hipo tavepen kyu gongno United States gaku Alaska state la agupsa shikyu lo United States gaku President holo timi pungugi ige ipi eno United States Secretary of State shakyu Marco Rubio ge ige ipi eno Russia gaku President holo Russia gaku sakpemi tim pungugi ige ipi eno tileno Russia gaku Foreign Minister shakyu Sergey Lavrov ge ige ipi ko media mi kono Donald Trump vila timi khami injukeno Donald Trump na coach lekyu no akapsa hipolo ningona NATO gaku ko kismoi ipi ko Russia gaku President Vladimir Putin no United States gaku Alaska state lo President Donald Trump sas akapsa shnya no igikeno Donald Trump no pona United States gaku gushikyu B2 bomber pe thana Russia gaku President sas ipi eno United States gaku gushikyu tipako ye United States gaku na ovekyu amhakhi lo Iran gaku nuclear bomb la pheljikyu akth ship service kyu lo pe thaviki ko ipi United States of America gaku President ngo Russia gaku President no agupta shikyu tipo ye Russia gaku President Vladimir Putin no hutwe ipi ena good afternoon dear neighbor very good to see you in good health ipi Russian special envoy shakyu Kirill Mitrip no Russian TV sasa githeno pikyu no Vladimir Putin ngo Donald Trump na akupsa agile shishloi ipi ikimu
agupcha shikiu tipo ye kishi kha tha ve kila ntum she pismo Donald Trump na pikiu no pana agupcha shil kiu ve chow no Russia ga khu ngo Ukraine ga khu na agusha kiu hipo no ki the no ta ve ke pushinani ipi Donald Trump na pikiu no pama no agupcha shil kiu ve chow no Russia ga khu ngo Ukraine ga khu na agusha kiu hipo ye ki the na ta ve na ke ipi Russia ga khu president no English so no pikiu no next time in Moscow I'll get a little hit on that one ipi Donald Trump no joint conference the polar reporters called gisla pikiu no pana Putin sa sa agkapsa shikiu lo point to mo gang no agkapsa shilwe ipi ikimo pama no agkapsa shikiu the polar Russia ga khu president no Ukraine no Russia ga khu na agusha kiu hipo tabe penisha kiu sa ge pe ipi ena pana agkapsa the polar Ukraine ga khu ye brotherly nation ipi President Kmana agkapsa shikiu the polar Donald Trump ni po ihimo kimo lina akielana Russia ga khu president khonje kiu no Russia ga khu ngo Ukraine ga khu na agusha kiu hipo lo Russia ga khu usimia kona Ukraine ga khu itimi angkalana Russia ga khu lo sauve ke kopelo Ukraine ga khu la itagi kigide po khavelo ipi khonje ipi ikimo Putin na kishe coach leve kila pismo itagi Donald Trump na agkapsa tipo lo pikiu no salana mo ina khetani kini no muku kini mpelo ni United States of America ga khu president shaga ye Ukraine ga khu ngo Russia ga khu na awushi mo ke pushe ipi itagi Donald Trump na pikiu no pana NATO ga khu ngo Ukraine ga khu president Volodymyr Zelensky sasa akakapta shnya phe ipi President Kmano akakapta shive kithu United States ga khu wushi kyu fighter jet kyu US F-22 EPQ ngo F-35 fighter jet kyu EPQ kmano Russia ga khu president vu AQ Russia ga khu tolo sasai EP United States of America ga khu president ngo Russia ga khu president no Ayeghiqha do kinisho Alaska la akapsa shilwe EP OVQ salolo United States National Security Advisor NSA shakyu John Bolton no PQ no Putin ngo Trump no akapsa shikyu tipo lo Russia ga khu president ga no toklu kiji lakhi shilwai EP ku ga ngo Donald Trump na Russia ga khu nemga kosho tariff lusmonia ke EP eno Ukraine sa ceasefire shingkyu sa ge akapsa shimla vai EP Putin achieved most of what he wanted EP itagi asa Kithe no PQ no ehin kyu asazani chalolo ge Ukraine ga khu president Zelensky na Donald Trump sa akapsa shini EP itagi differential express sa Kithe no PQ no Donald Trump ngo Putin no akapsa shikyu lo Donald Trump no pana United States ga khu Democrats party mo no katani kini no mukum pelo United States ga khu presidential election ki shelo achipi kumolo no toklo shil kyu sa gi pe EP eno Donald Trump no pana Democrats party mo ko I go no pipsa ve EP India ga khu na itik tolo mo Russia ga Donald Trump na Putin sa akapsa shive kithu pana pikiu no India ga khu na itik tolo mo Russia ga khu miz oil khojekyu gong no India ga khu law na tariff khije lukepu kelo apini do kini momo kuthu do lo kamsu junia phe EP India ga khu na itik tolo mo Russia ga khu law na amiz khojekyu gong no Russia ga khu na ka kini tomo ithul cheni EP eno Ukraine ga khu sa akum to shi agushil cheni EP tigong no United States ga khu president no India ga khu show amlo ke chemoi EP tigong no India ga khu nemga ko law no United States ga khu EP kana tariff 50% lucheni EP Ukraine ga khu military intelligence mo no pikeu no Russia ga khu no pana ga khu bom igona akum to lakhi nuclear capable momo nuclear powered 9M730 Burevestnik cruise missile EPQ lakhi ye test shinipi akpo shani EP salanamo Russia ga khuna akpna kumo kahana bom tipo test shil ke pusha ye Ukraine wushi hipolo peithani pi akpo shani EP India ga khulimi denser jekipimi Shakti Mohan no PQ no OVQ salalo ko lino Australia ga khu Queensland state hujukino lino khagilona Australia ga khu mi kono den shi je lakhi shkalwe EP
eno Australia mi ko dance de po ye khagil na shi chekyu ipi eno ti ampe khatanil hot so so shi vai ipi ekimu dance de po ye ishik tolomo akoto shi pei tha chani ipi Australia mi ko dance de po ye akim the lakhi ipi eno toti mi ko ki su chamoi ipi ikimu panong no li ki me che ke lo no li pe lo panong ko lo dance shi ve pe ipi ishu sa ki the hipodo nong kam chishkim thi